Gospodine predsjedniče, specijalna brigada milicije postrojena u vašu čast. Komandant brigade Karišik Milenko. Pomoć Bog, junaci! Bog i malo! Viho! Navestu valjo! Poštovana gospodo, dozvolite mi da vam čestitam dan i krsnu slavu Svetog Arhanđela sutrašnjeg. Hoću da vas podsjetim da je Sveti Arhanđel, koga ste izabrali sebi za slavu, prvi nebeski ratnik i prvi nebeski borac protiv zla. Također hoću da vas podsjetim da vaša jedinica nosi ogromne zasluge za odbranu srpskog naroda i nastanak Republike Srpske. Specijalna jedinica je prva sagledala i političke perspektive i istorijske perspektive srpskog naroda i prijetnju nadolazećeg genocida. Ono što je specijalna jedinica učinila na samom početku rata, herojstvo koje je izvedeno na Vracama, zarobljavanje preko 500 neprijatelja bez jednog ranjenog ili ubijenog protivnika, nažalost sa dvije naše blagoslovene žrtve koje su prve žrtve naših junaka u tom ratu, predstavlja herojsko djelo koje čini čast svakom pripadniku specijalne jedinice. Srpski narod Republike Srpske i u cjelini, a posebno srpski narod Sarajeva, srpskog Sarajeva, nikad neće zaboraviti da je početak stvaranja srpske države u isto vrijeme odbrana od genocida upravo bila vaše junačko djelo odbrane Vraca. Vaš ratni put tokom ovoga rata služi vam na čast i služit će na čast vašoj djeci i vašim unucima. Tim veću zaslugu imate i tim veću zahvalnost mi gajimo prema vama što ste bili u jednoj strukturi koja je bila ideološki strogo kontrolisana i usmjerena protiv srpstva. Pa ipak uspjeli ste da sagledate
da je cjelokupna politika bila antisrpstvo i da je njen grozničavi završetak trebalo da predstavlja ovaj rat u kome je po planovima naših neprijatelja trebalo da nestane Srba. I velika je zasluga ove jedinice što se planovi naših neprijatelja, kako ovdje nama bliskih neprijatelja, tako i udaljenih njihovih gazda, nisu ostvarili. Srpskom narodu su poznata vaša junačka djela, vaše uključivanja u borbene aktivnosti uz vojsku Republike Srpske svuda gdje je trebalo. Poznate su također vaše zasluge i uspjesi u uvođenju reda i zakona, pa je zahvaljujući vama i vašim kolegama milicionerima Republika Srpska danas uvažavana kao zemlja u kojoj vlada red i zakon, a ne haos i anarhija. Gospodo, neka je slava svim vašim kolegama poginulim za ovu svetu stvar, a neka je nazdravlje svima vama. Imaćete o čemu pričati svojoj djeci i svojim unucima. Sretno vam, slava i živjeli. Gospodin predsjedniče, mi idemo dalje po svom planu, a naša delegacija bi po dogovoru napravila da je. Hvala vam lijepo. Tomu u predsjedništvu, jel? Na ovlast smo da na ovlast smo izvesti odgovornost. Jeste mi nabili ono, dovezi ono? Nije došlo, ali doći. Ajmo to da ti došli jednim partijom. Doći nam u službu. Znači, dobro, doći nam u službu. Da, stanemo minuta. Šta je sada, vojno je sad sve još? A ovo je ratna zaštita. Dobar dan. Šuško! Aj malo još samo dovoljno. Znači, ne idemo Ajmo okrenu kolonu po dva na kartu. Ajmo, kolona po dva. Kolonu po dva. Slimler, general.